Ebi byabaho obu bakuru b'akakiiko babana barebekaho mu kakiiko k'ishengero ka Kosase kubaasa kubuuzibwa aha nshonga ezaatiirwe mu ripoota ya Auditor General nk'oku baakozese sente za gavumenti aha mirimo etari emwe n'emwe kandi baabuuzibwa aha nshonga y'ekishaayi okwijura amaizi. Bw'otunuulira ripooti eraga nti mu financial year 2022-2023 Civil Aviation Authority teyeteekateeka kimala kubanga yateekateeka bwali obuwumbi 93 naye bamaliza bali mu buwumbi 1015 ezagenda misaala n'ebirala wages so nga mwe mulina simanya ze bayise other staff costs so ze balina okunnyonnyola era tubagambye oluddako wiiki ejja mukomeewo nga mutunnyonnyola ebyo byonna. Mbadde mbagamba nti enkuba yaliwo mu March omwaka guno tutugirabangako naye bwebanga ebintu biri bityo tukola ekisaawa tukyakola ne drainage gye tukola tugikola ate nga tukozesa ekisaawa. Aba bayongera bagamba aha nshonga y'emishaara eyabiire neeheebwa abakozi b'ekitongole eki aha bwaki yabiire eri ahaiguru munonga. N'ensonga ya looni bw'osinziira sente ezaabaweebwa mu first phase eri mu biliyoni 2 performance then ate nga balaga beetagayo already sente endala za biliyoni 15 oba oliawo nga nazo kyetaagisa okunnyonnyola ddala mu performance yaabwe. Ku nsonga y'abakozi tetuna concludinga although mu auditors report eraga nti mulimu ebisobye nolwekyo tusabye tufune list ey'abakozi yonna na kiki kye bafuna buli mukozi tusobole okulabika nti tutangaaza eggwanga nti abakozi baffe abakola ku civil aviation oba ekitongole ekifuga entambula ey'ennyonyi nti abakozi baffe basasulwa bulungi. Bashoborra n'aha miringo eyi bariyo nibongyera aha mutindo gw'ekishaayi ky'Entebbe ngu nibaija kukiteeka aha mutindo gw'ensi yoona. Sente ze twaspendinga actually ntono okuggyako gavumenti mu biseera bya COVID yatuwa sente okugezako okukola ekizimbe ekimu abantu bakolere mu testi za COVID. Ndowooza mwakira wa Prime Minister yakigurawo. Aba nibaija kugaruka omu kakiiko orwa kashatu rw'esaabiiti erikwija kubaasa kwongera kushoborra aha nshonga nizo zimwe. Gashakwa Jimmy Muhumuza omuri Kampala.